ubize amakhamera for ini. Ngithi uzoqonda. Yeah, right. Uzokhuluma kanjani nani nakhuluma nami Khuluma ke. Nazo ikora zami. Nazo ikora. Angathi senginoma ngabiza. Nazo ikora. Yakhuluma ke manje. Uzobona sokwenza. Anyeke sikushaye maka sokufaka i-mentality right. Lalela, sizokuqondisa mbala. Hello, I am so super excited to be here, excited about a new episode we got Chef today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today renale Mam Khumalo, re ha Makhumalo mona, so re ngoletswe ke Makhumalo. Makhumalo, Mama, bengisacela nje utshela ama viewers Josie Bioscope ukuthi kahle kahle today why silana and why usiphalele. Engizwile mntanami, angilali. Emzini wami ingane mangithi ngikhuluma na ngibhekisale ithemisa ukungishaya ngempama mangithi ngikhuluma lokho athi njengangekho ebusheni bakho ngithi ingane kanti kwenze njani namntanami hawu yini ungibukisa ngabantu estradini kodwa kwenze njani athi mama rase umsindo mntanami angilali ngicishe ngawa ngelinye ilanga uyazi ngaphatha isiyezi ngacishe ngabhukuda ingane ingidelela futhi akangibona ukuthi ngiyini akangazi ukuthi ngiliphi ibhodo la ini ukuthi isicathulo sakuphi ungitshela yena kahle nje lana mawuthe ngena uthi uthola abafana bahleli kubhenya ugwayi kuhlele ngamafoni into uthi yashunqa endlini kwami angazi ukuthi ngenze njani sengizwile ngomntwana lo ngoba ngathi ngiye police station ngelanga amaphoyisa ngibhekisale sengikhathi ngathi kungcono ngibize nina ukuthi ningincede abantu bakithi ngoba ngizwile ngilo mntwana athi futhi angikhulisanga yelo mntana inkulumo zakhe hayi cha ngizwile mntanami akusumntwana lo umama umntana engamkhulisa nzima kangaka baba kengekho ngenza mawashing ngenza ini yonke le ndawo umntana ngithi ngikhuluma naye ngibhekisele nashonele hayi cha ngizwile bantu hayi cha ngizwile mntanami kuhle namhlanje namhlanje usengibhekile amehla ngiwazi ngize ngicela ifoni nje ukuthi nginifonele ukuthi nifike nangisiza abantwana bami nafika fosho bengizofake ngoba kwayizolo nje bephelile edakwe enya ehamba nomfana engena kwami iminyaka ivulekile mangithi ngiyaphuma sengisiza lo mntana lona ohlala ngapha ngasemkhukhwini uthi mama uyapi ngithi ngiyethola mntana mangilala isiyezi ngizofa abantwana bami ngizongibiza sengingasekho emhlabeni cha lengane ngiyizwela impela lo ngithi izaba ngcono hayi ngathi bawe siyabhilida manje so muthomolo wait story sawo sibhlukwa lonwana la lo mntana lo seka nesikhathi esingakanani akudelela kanje hayi suka isikhathi eside Ngiyabona unyaka wesithuma manje lo. Sengithi hayi kuyehla hayi cha. Uhlala naye nje or nalomunye othi uhlala emkhukhwini yena. Lo umchashi uyangisiza kakhulu. Uyazi ngeke ngithuna seclinic angilandela amapilisi. Ngibona ukuthi manje hayi no angisaboni kahle emehlweni. Uyangisiza lo mntwana. Usangena isikole uyasebenza wenzani njena ngempilo yakhe njengoba lokho akuthuka. Amazi mntanami. Ngamfaka isingathi aqedele imatric yakhe. Akafuni ukuze or uyaya esikoleni ola ngoba ngikwazi ukukhuluma naye umama. Ngeke ngikhulume nalo mntwana. Mina sengikhulile abantwana bami ngicela ningisize. Ngalo mntwana unikhulume naye. Yiko nginibizile. Mhlambe ngizakhuluma naye into engcono. Mina ngizokhuluma 19 ngoba phela ungikhulumela nesilungu into engayazi. Ngitshela the way. Athi isikhathi sami sesiphelile. Momkhuza akakulaleli nje akanakwawe felile ma. Kwesinye isikhathi ngithi ngikhuluma naye aphathi ifoni ayithi i-microwave ifoni yeyini. Ingoma ngaphi yakhuluma. Angimuzwa mina. Mangizawuthini? Ake nikhulume naye mhlawumbe uzonizwa emadlebeni. So lo mntana lo njengoba kudelela kanje uyakushaya yini ngoba ngazi wedile something mpama. Mina ngawayithi uyazama ngithi ngiyamfucuza ngetayitlaphu wathi uyangibamba amajezi ngathi ngeke. Mina ngizokubulala manje ngiboshwe. Sengingaka ngina 60 years mina ngeke nje ngeke ulunge la ngingcono ngiyejele mina sizobulalana. Uyabona ukuthi akukho right manje ngoba uzogcina ubulela ingane yakho uyoboshwa ngapha nayo yakudelela kongwana onaleli nyatso mama awusha. Ngoba akangiboni ukuthi ngiyini akangiboni but meyikhuluma nomuntu estrati ngathi ukhuluma mina akangiboni nje akangizwa kodwa emzini wami ugcwala abantu ngiyenza ikhanda ngoba nginesiyezi
ngiyagula or ngiyengale kumamkhulu ngiyohlala ngoba angeke ngilunga indaba yalo mntwana uyazenzela kwakhe So ngoba ubaba ubaba since ashona hayi uye la ekhaya so the time ubaba khasaphila na utella so. hayi wayengcono ngoba baba wayengahliki mina uyanginyatsa nje So usho ukuthi lento lena uyetsiswa how nani uretsiswa mhlomong ke di anger issues or we yetsa ka gore vele nje akusenga lo mntwana ayikho into eyiswelayo mntanami Yeah. bengenza igorobo ngizama all means ngenza ini umntwana ahlale up to date ukude uyabhema ngamuzwa ngilanga uyabhema unentuthu ayibe uyabhema strong hayi indaba yokudlala so umuntu omdala umntana yena ukuphi? umntwana ukhona la endlini angithi kwakhe Yeah. uyabusa phela mina ngisinix hayi angisinix mina akangibona ukuthi ngini sihamba siyombheka mntanami ngoba sengihlalelwe evalweni manje Awunabuthatha mama re kopa fela re mo sengihlalelwe bona. evalweni Please. akusekho mnandi Please, akusekho please. mnandi mntanami sokubi manje ngendaba yomntwana ungikhombe emehlweni ngathi nguza kwabo Mami. hawu ngathi nguza kwabo Yeah. ngathi nguzabo wembali awuvule kwami please hayi awuvule kwami man awuvule kwami engikhathele mntwana man Mbali, hey. ngizwile man ukwami la Thatha ngwana wa kanti ke ngatela so. sengizwile man OC. Ke kopa o bule mnyako please. hey awungiyeke wena Motho mo le ska mrasetsa please. E retse so re tlo dila lela o sele. It says mama as that is cut. Yeah, ke kopa le keneng please. Monteng. isikhathi man hey Monteng. Mkhiphe. Woza ngaphandle. Monteng. Please, mthang bali. Monteng. Lo mama lo akana drama mbali kanti wena inkinga yakho yini? Why uvalela umama umnyango kanti wena? Inkinga yakho yini? Okay, wayangibizela abantu for ini. Ukwala mwa umnyango tshintlunya hayi. Uyikaka right wena. Uyithatha phi right? Yo, Yeah? Uyithatha phi right? la Kukini kukithi. akusukwa mama yakho ke. Ngithi nami kukithi. Wena uba nokutshele kangaka uze Bekangizalelani. hayi emele ngabe ubekenzani? Bekangizalelani menzothi like Angithi ngiyenzani wena la. vele umama futhi uyadelela awuna nomthetho ufuna ukuthi silalele wena awuthi nje ngiyeke ishow nje ngibhekelele wena uthi kwenzakalani sisi Ngeke kuthi ningiyekeni. Ngeke kuthi ningiyekeni. Why mele uzubize ama camera for ini? ngithi uzoqonda yeah uyangiright uthi umama kuthanda ukubukwa akusuyothanda ukubukwa cabanga umncane kanjani uyabona ukuthi sowuzugugile uthina lili bona umnyana tata mntwana washingenza yonke into lo mntana mkhulise nzima mntana ngikhulise nzima yes uyangithuka angenze yonke into kusho ukuthi ufuna ukubambana nami ngeza ene ngizombulala mina intanga zakho uyazishaya njengoba unokubamba umama uyabona uyazishaya intanga zakho sisukeni uyazi ukuthi intanga zakho manje zenzani Asikusukeli so mama akho yakusukela. kukwami la Lento ithethayo. watseba re dithaka tsa o no OCD etsa dithaka tsa o di hlompha bo mme ba tsona ke tlo jwetsa Hlonipha umama. hlonipha ngani umshaya Ukuthi Ukhuluma kanjani nani nakhuluma nami khuluma ke asithule umbali iboss plus uzakhuluma buwa embali ya muthi be Mr Jones wena how hlompe mbali akanahlonipho Ngibeke kuma billboard ke. Wangavela ngibeke. already so uzovela kuwo uzoba famous ukuthi vela una nhlonipho already uyovela ku billboard ka Jozi Bioscope ukuthi awuna nhlonipho ungawarisisi yezwa Yile uyenzela into enzayo. Okay, angisunyako hathi yamuzi wena mawudelela umama akho. uthi ngusisi mntanami uthi ngusisi uthi wesisi ukhala ngokuthi abantu bathini abantu bazokubona ukuthi awuna nhlonipho futhi so famous nje ukuthi awuna nhlonipho kuyenza kanjani lento le awuna nhlonipho gaga uyakla awena awuzihlazi ukhona ukutshela umama wakho ukuthi uyakubhoka awusihlazi Mntana ungidlulile mntanami angithi yamuza manje ukuthi uthi sisi akathi mama lo mntwana lo mangikhuluma naye uphatha ifoni wenza ngathi akangizwa angena ashonele angijayivele umntwana yena lo udodi akusumntwana onginibizile bantwana bami ukuthi uzongisiza ngale nkinga udodi uhlala ngithuka akwazi ukukhuluma nami kahle. Akwazi ukuhlala nami kahle phansi ukhulume nami. wena ufuna ukuthi umama akhulume nawe yini okay let me ask you Ngimenza yona. Akwazi ukuthi woza mntanami mbali
woza sihlale phansi sikhulume akhulume like yini uzohamba uyotshela bomakhelwane atshela bobani akongilalele ke batla o mpotse something ka hore re fihlile mo ra thola wena o kwaletse moa mnyako I wanna ask you something o nana gore mme wa hao o tlo bua le wena jang le o batlang go bana mo kwalla ngoba la kungibizele nina thina singabo yini ngeke ukuthi sibe hayi phela thina sinceda abantu abagula njenga na ngiyakula manje okay sibize musi if akahlulekanga nazo ikora zami nazo ikora angathi senginoma ngabiza nazo ikora yakhuluma ke manje khuluma manje nazo ikora zami uzobona anyeke sikushaye maka sokufaka I-mentality right sokufaka kanjani already so lalela sizokuqondisa mbali like ngibonisa indlela futhi mina ngizokubonisa indlela mbali usase young mako yakho uyarasa angirasa ngikhuluma iqiniso uye unedrama like no uba ukhulume namphansi amakho lo right yokukhuluma ngendlela ofuna ngakhona ingabe wena uyakwazi uye ngiyenza ngibenze bekurasa kanjani uye rasa kusuyurasa uyarasa ngoba umzwisa ubuhlungu ukhathele uwe lo mama lona wawetsa ntotse snacks so hotel mo umthayisa kabo makhelwane wena naye ungithesa ngabomakhelwane uyetha ngoba mama uthatha indaba zezizela endlini usifafaze ma next door usifafaza I understand ukuthi lana asikulwisi sizokunceda mara the way uyangidroya siyaxolisa for that mara sifuna ukukunceda ukuthi uhloniphe umamakho nizophilisana grand la endlini into ongceke yakho wayungamhloniphi usamhlompe mme wawo kopa re jwetsa ore ke ka baka la go itjwetsa too much go wetsa la eng mo utlisitse lefatsheng 9 months ka ofela go tshwera so wena bothata keng wawungenisa bangane la ekhaya nigcwale nenze yonke lento emzini kamama ekukhuze wena uyistop yaqhubeka uyenza wayiyenza lento kumele ngenzeni uhlala ipotini so uvula isport ekhaya ubona ukuthi ungayi uvula isuke siblomile sichilile isuka diplome kuphi niporekela la ejareteni kamama maniplome siporekele kuphi solimala le itrateni why ungayema kubo bona why ungayema ukubonisa ukuthi bayakuyuza wena I don't think ukuthi uyakhona ukuthi uhlale nabo abo mama babo bavela maka wena wakho makakhona mele bahlala wabona ukula hakakanga usikokela I'm not judging you I'm not saying akujudge wakula angithi nina senazi ngiyagula mina ngikubona ugula udinga usizo lokuthi uhloniphe abantu abadala ngoba uthi uzokwazi ukuhlonipha uma uhlokhono uhlompa mme wawo kimme wawo because ichomi zakho sibhemela la endlini wathothwathi uyabona indlu yomuntu omdala le and washaya ihakuthathak ufuna ini ufuna kube njani ngomama ukuthi ashone usele nendlu maybe sitshele kuma camera rejwetsa o batla bola mme o ba batho ba mama Saudi lo batla o sala le ntlu na rejwetsa a tsebo re lena o batla mo bolaya so why umutella mme wawo why utella mme wawo ngicela ukuthi naye akwazi kuba nendlela naye ngizoza kumama okay mama lwena okay mhlomo hona litsile usam approaching ubuwela ungana jwang in most of the cases in most of the time yes. No mntana ngisuke ngidinekile yabo makhuluma nomntwana 2 times 3 times yenza kanje yenza kanje hayi umntana uzokuthatha kubhekisele akuthatha kubhekisele manje umntwana lo ithi ngibuze ke wena mntana umntwana lo mazokutshela igama lokuthi mawuthi ukhuluma na athi akuume kancane awungiyeke aphuma shaya isicapha ya kitlotine ya ifkile motswadi ngwana ka angaba jwalo even now ngavuma ukuthi umntwana uthi ukhuluma naye amagama avele aphume nje akakuzwa bese wena umphendule kanje bese ngiyamtshela sengiyamthuka sengidinekile ke manje and how right ubuwele ka tsela eo and tsela emama umntwana yes umntwana yes angirayidanga ngisho ukuthi ngiperfect siba mutho omulo ukwatisa perfect kodwa umntwana mamtshela ukuthi hawu baliyenza kanje akoyenze kanje yenza kanje mbali angibheke athi amehlo aphume nje aphuma shaya igate alithi igate emali yami leli wena akusikahle akayihlo angiyakhuluma nombali lo mntana yo ayingeke uyangibalisela yonke into kababakho mari indlu kamama akho nayo le kunandaba mara ngibalisela ngamagate yabona la ngiyakubona ukuthi ukhala isicathulo ngiyakubona ukuthi angifuni ngizohamba yazi ngizokushiya ngepeace right mbali jwana ngisawutsamaya mbali batho ngwanyana o batho niyambona ke niyambona wenzani mbali akoye kukudelela abantu abadala uze oza mbali mbali ngathi Ah, uhlula amanzi
Thabile. No mama, haona wa tseba keng? Gore Mbali wa tella ha tella ke tsebe ke reng o gogoba fatshe. Ya wa tella motho mo. Uhlulena bomakhelwane. Yo ungcolile lo mntwana loya. Ukhohlakele Ke kopang camera kopa itse keng kopa re bueleng le mama ka mo hare. Wa bona batho se ba tletse jwang. Ke kopa mama tlo. Ke kopa re bueleng o tletse batho. Mama, motho moholo. Ka gore batho ke a bona se ba o shebile and wa bo e re ba kela mahlo ba tla be ba tsebe ditaba tsa obvious ba tlo di tseba mara ska ba o tlalletse askisi mama askisi askisi mthomolo mama wa itse a retseng ba no tella somba ilane yabona kusenamhlanje mhlawumbe ngengilale awutlo bala mthomolo Mbali uhlale indaba yengane yabona banifikile abantwana zamani ngempela uthaba uyibayiba ngiyasaba manje kusho ukuthi njoba senginibizile nje mhlawumbe uzangigwaza ke namhlanje angiboni kahle uyobhema ke manje angithusothukana ke manje sizothukani kuyochitheka amanzi endlini so ona buthatha mama batho ba disciplinary camp re tla bua le bona Mbali a tlo latiwa Mbali utla latiwa mothomolo kopa tshwarela askisi mothomolo ane zamani ngempela ngoba manje ayizobe kufiwa ya ne wa tseba guys ane ke rata o tsho ke ntho ke dulang ke tsho ke re wa tseba ke ona le bana ba sa appreciating wa tseba ska ke bua so hona le ngwana today or hona le motho today o llang a reng wa tseba ke la ka tsho re nka be moa ka sentsana le teng ke robala sefubeng sa hae or ke llela sefubeng sa hae but ba bang batho ba na leng opportunity ba na leng lucky ba na leng a ke se nka e beya jwang ba ipapadisa ntho ke batlang o itsho ke wa tseba ne if lwena o mo hae ene o ngwana o senang hlompho o sena boikokobetso you have to know that how na mo young because of ntwe ke itshong ko o be le bophelo bo sharp lifeng tshwantse be le respect especially motswading wa hao la tseba hona le bana ba ba kakang ba mo lefatsing le ba llelang gore moa ka nka be sentsana phela nka bo le so but modimo o file matla o file wa itse ke ntho yore o be le mme mara wa motella mama ntate mo hae ka tshepa hona le ngwana o tellang skambali ha tella motswadi wa hae so o skebe wa le alors email ko Jozi Bioscope tot si o tot sere ke a le rata kaofela I'll see you in the next episode yes baby